hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka nake nkwiwula hansangu ya Maria nake kwiwula hansangu ya awana tujimbe shimu kuhana maofari hakwila mwifure alelu chunengire na kwilukane twakumana achujimbesha kaha chunawa ana chujachu chetu twatanga nawe la twapomba naho hamu kaha chuna cheshi ikana ho mushimbia au taindi chuna cheshi kwambuka nawa nacho yena nana kuileja nawo foiten man mugenga kwa kula nejo yenga ndikunyika mwefula kufana ngana man nenao mudina kuyaku mayengmelo kako neluka kwa Angola ina mudina kuyaku Angola singe example ne muna kuya munshira yako ya Angola muna kuya nyende man akunyeleze nawo ohanjira muna kuya konda mushiku kwa Angola hadi mutopa ananyele icho chudumuntu mutwala kila kuya kwa Angola mubule atuya kuya waina ma hembele kuchantela ni kuya wani kwa mre kuna mulonga kudukana necho yenga mulonga ni mukuya necho akunyida kudona mutupa necho mukubule akuya mulonga kudukala yenga dichi hakuiruke no muneru kidewala nenu Yesu dina tweshi kwa mwina muntu akuile muneru kidewala nenu Yesu dicha mwino wache inkosi nena mwadigana kuya na kupompa wokwadi na kushimu na Maria helo kwadi na kushimu na uyuma yachenyi kufumisha Yesu mukutwale kelana kuyako neema mwana kudima mwana ni muku yako akunyeleza yimanyi lecho akunyungumwishawo chale mamuntu kushaka mamukala windi na kutanga mukanda wa nzambo chalema kubariga kuyakona kuchipompela hadi na kuyana na kufumbukira nzambi mulonga nena muku yana kuna kuchipompela kundani na kutangisha waja tamani chimwe mwana kudubomba amuna kumfumbukira nzambi necho lichachi wayi nankashi kushaka makuitala na kutanga mukanda wa nzambi mulonga inshidiko ilanga ikwikala nshidi nena muku yana kudubomba hamu na nana hadi na kuila imanyi hadi na kumfumbukira nzambi na kutangisha jalo ema chinateka ni langa rinukula kuchencha nteno nati nawa kumana una chesho ku filanga kufuma ela putilo jara ko shaone ne uguri bomba nawe na mweka ne mweshima wenu muri hamu kachuna kuwana sangu shikwa kuwana nawa ona yeno na we mara we mikachi na chipompelo hela na kushi chatia ona wavumu na ekananga wela mawjila hela iko we nawa ona ne ukumulapela ne ya ena wela ujila kanda ulapela ne ku mulonga ena wela utala kwaje aje ndi oyu inamweka ne iri sangu ya chenyi yakufueta maofaring na iri sangu ya chenyi ndi nao kunsangu ya wa mwinu wenu umwe kuwa kaene unafu ema watera kutara hadi mkwenu nda umwe ya wenu adama wena mulongati mulonga yumu wami ichine yu kuiteja umwe mkwenu wikara kukanyeshe kushika kuwa mwinu kuwa na moti kosi tunategana ema talenu Zakeo wata Zakeo adinga hakukanganya kumwona mwanta Yesu mulongati ngwa Zakeo ahonile kakumona mwata Yesu mwapu yangashili mulonga ena ari wa mwihi wadinga wa mwihi netu labda kune mudinsangu ya kusweka muna itu nateli kudiziramu nesho ngeni mujimbo wakusweka muze tunase kutangira mukashi tuma nchakele kumukanyesha suma mukacha poenda kumuonesanga antukuvula antuwavula nilero china kumweka na netu nayo ngwe china kusoloka ahani muda amavulu ano ngwetu mulimo wavula dama kwa na tinsangu ya Yesu di mbinji atashi kuitia muwala kuli watu amwe anefu mujimbo wa Yesu amuliko likumbi yawe
yakawanga kuva muchano amakwana adina kute yuma ya chengi chuku bamwe banevunga yuma byeka yakuhandunuka ilanga nzambi na kuosha kunchima yawo ozo kalungali na kwanjika michima yawo wena chikutara wantu kuvura nawo na swejani ozo kyo munatala watu kuvura watu wanafulu muntu wa mchido kutambura wa mwini mutu wakufana kwa chimatambula ulelo haka inezo ilanga zake wairi kumutondo ozo zake wairi kumutondo chuna kudizira uchuma takutangira uchuma mukakumana hai muiteja akwenu kuikanyeshe kumwona Yesu kanda yatu itaizo kwetu watuhonese tukumwona Yesu Yesu tumwona nganga mpinjino Yesu tukumwona ngachimo aluno na kukuherera akufelera chakubura kumwona na mesi chakona kumwona na mesi matesi ana akore ka kumkwera ina chakubura kumumo mata utu Yesu Kristo ngwenyi wana fuelera chakona kumwona akiko wanahamba kana kuwa tunateka nindi Tunateka ni ichansangu ya wa mwini alwei changa mujimbo ulilo halobeka ichihasangu chenyi ya mwatera kumuhandira Yesu ino yebana kwa mwini de chikanga wa mujimbo cheka kumuyera Yesu kwa kana kulililehi uchipompero na chinki nshimbi chikungwira atuhane shimbi ne aka Kristo ana kupompa mwijina da Yesu ngewe aka Kristo ana kuunga mwijina la Yesu atuleji na ujira chinjira atulezo nga ujira chijira kuya chinjira kuya chijira ne muka Kristo kuya yemuka Kristo mwela anaileji chipompero kumubabesha kumfunisha mukundangana akufunisha mukachikawo anaweza chikungwira kumuzanga misauze muti kufumisa muze na Bible mulunga chenji chipompero katera kuimana na muchikungwira na kutangisa mukanda wakalonga sampuna barumu kina mweke shikunda mchima wanzamche kuangana nalumuka nasobola kuunda nga hase kutwalikira ipompero ya ivura na diuri kuna inansanga mchidini ozo ikungwira ivura na liwolawo bimaisho nebizo ne intangisha wana mkwatu twijwera uvumbi yemugwane wana mkwata amalinga ujira utena ntu mwana wa branch dihi mbana watu ngwawo no wawo nashilia mwana amureke kwindi mwana ngwawo mweche kwenyi mwana ilanga nzambi ndi shiritinga kuipapesha ozo kalunga kwenyi shiliko ngakwizanga misaka teno munesa kuchipatera ya kuyeje nawo ndotoro nakenga kubarura ku matiki heruka waka yako ngira mileza ngawo ndotoro maka kupula hamene ngwakeji wako nawe yako uregera ndi kuyako ira indotoro nawo neka kuyamongo tike ndotoro munale meshi ko umwe nilanga umwa wa yuma ya nzambi ne ngwawo munalemesa wakamono wenu ozo yuma yakalunga chiko Paulo nindi chadinga na kwenda ikweji mawadinga na kushakamane muka Kristo Paulo ngwenye omwendele ngana kuyakose na twamenga ngemo ka Kristo kaile ngana kwenzu joro matara ambala na kenga mbandako kaile ngana kusokola ku mazuwa ambala na kutonda makweo hoko mulunga netu nzambo atara mu muchima netu kalunga zitanga muchima netu antu atara nga hanga etu atu chitanga ngachili amesi umesu netu nei mwana aha ichina woshungu daka Kristo chimna timu antesu nindi chimukushala na maseki nemda chumbanji twana muikala babara mukachika washenti kwa nanji kana matauti Yesu Kristo ngwenye omnamusana wa mavu matera kupwa bakuzangama kufuma kuli wanjenetera twatera kwigaraka kwira nyidimu yayi waya kumutisha nzambu kuwa kumeso awantu tatera kupa watu wakuzata milimo ya mwaza kumeso watu ne antradi na kuiteja nawo mani makondo mtu izatisheni ngewa twali na kuita isonga makondo mtu osachisenu aka Kristo atere kwira nawo akristo ataka kwena chili atera kuzatisha makondo mwanyi atera kuzatisha makondo mweya watu wosina tazo ali bate amna hanu mwevuchi nani mvimbi wetu atera kuzatisha makondo marriage family planning jina kuhana ku MCH anyi ngoma ngatu muone atera kuzatisha makondo mchipoma family planning lea anabula kusimbula ashikamu chidini najiga kufana kachi ya atera kuzatisha kondo atera kuzatisha kondo teni satana mnatongo wetu mwana wanzambi na nzambo areje lanyi kudika anjoji mandana kisumburi ngwa mukanda wakalonga kalunga lwese yakulisala watu wosina tazo swali mbate nzambo awoshe dama na Eva ina isi ngwa kalunga hanjike kuli alama na Eva kona wa mbati saliwa alibatele nindi yenu makasemu ni ngweni yenu mukasemu ni mulo wao kaweze kwa ya kulinga shi yako natiri ntwambi ya satani oyo tumefulira kulionga cha satana na kwena ukenga ushira za kutonda ujira
tienu mukanda wa nzambi nawe ivo ni mukanda wa kalunga kwao mulonga di mwana akengi nzambi ngwa momu kiona sake kalunga na kengi nindi mujiri na kubola kuira ujira momongo ina kusaka mujire muone kulinga ujira kondom inakuletisha wanyantu kuira ujira kondom ya kuona kulinga tulinga ujira kosi matara abantu ana afansa ya kondom yimu kwa uchimazuwa watu anafu mu ya kondom yimwe ka ushiyango de kuitara kuza kuchipatira usende chikondo kwa kudamba ndache na usiza pwele ukuzona uza kuna kuchipatira namba ata chikondo muna ya kulima pwele na ufurumende na oshindi mwanike ni makondo meju mana akendi kushima netu eju matwatera kusenda mafurumende hanjika ngwa haneni makondo mguli watu osona zange kumacha kwa hanjika ngwa netu asa kumbata ne timbi ana diso mbulu de atera kuzatisha chikondo na family planning wana limbate wakiwa atera kuzatisha makondo na family planning yara na mumbana balunga na pweo bai kutambula family planning konda wikudama yala ujira ishidi kudinzana kanda na utambula family planning mangana uyenga kulima lunga ujira koko ishili kuikalunga family planning ya yenera kondo family planning iwene mbakondo ishiliko irango chuna atongo kuiza chamu ujira muyatera kukula kuzatishewa ishi olose omushira unashinganyika mushira yako wakuyisatisa iko shili satana na azachi infurumende kalunga satana zacha furumende hamuna organization zako hao na kujihana mujikwaka kuti kwezi makushina tawo box akiko ali na kujana mikwaka na kosena mulonga mwaka londa akisa kwenza akachara mukalungachi mangana asi kwenyika kwezi wakambili mchiwa chaka kana wazabna kosaka ujira akingira mwanta wanzamba na bulu kumkwelera Yesu mkanda wakalunga kwa uchi wakaujira na wakingira mkanda wakalunga wana wakingira muangana wakalunga wako na kone kufera Yesu wa uchi nanga tarena anakutwamisha kuoma waikatu olozitale ni wakuhaka ukulutwe kukola uoma wakola kata HIV and AIDS mangana watu wahone kukola HIV na AIDS kono mburuka ta syphilis kwa mangana watu wahone kukola syphilis kuishi kondom ya tero kangesha ujira kuishi kondom ya soko ni saujira twatera kangesha chuma ataka konesha chuma mga ishidita hindi yikatu shilita hinyi ikola ishidi nemo ntwira ujira leo kata HIV ngemu tukulinga ujira chuma kola HIV ilanga tuna kutemukira chuma wewe tunakuchinda chuma mga chuma chiwetse chiro ujira tumulengeshe nzambi chuma na chilingi se tulinge ujira tumunenge tisakalunga kumadigi yo ikatuna kuidimbana mwakakata wanyuma kaikata hamene wewe misongwana kumyonga ngo akamuchika ikola ko ikona mukakola kudanjwane zina mwana adina uzetisha makondo mwiranga ude naisha hivi kuli watu waneza ngo ye tukatapwe na kuzatanga makondo mose wali na HIV mulongati umwaka satana waifuchira meso satana wafukira meso ngo wakengere kuhinjura itongo joka ya wamara na wambanda mwishimba ya wana matondele mangana ase kuhindwa bishinganyeka muri mapwe na malunga kulonda ukami na wambanda amavurera amayara amavuru kunsa yacu AIDS mangana usale na mapwe wavuchi malunga wavuru kusongo AIDS nane ukuyeta mpata yejima ngao ngeyo ena uswana navu osenano amavu asangu ya ushira ukombi niyo yanshidi yejima amujimbo wa ushira na bima yosne alipi wekala ni champion mumukala naona tunu mwandi wekala kuna kami na wambanda amavuru na upana champion na hizo wango uzenyiki hapo na sana mapwe wa full kumadiki ufanu kufa kwa na mchuma amene na ufana wa nyina chuma muga yauchi ichine muntu unakwa muchipompero muna kutansha kuti muntu unakwera bima yanshiride atoka chikanga onge mutu nakuya muchikungwiro ana kutangisa kuli mkuano wa chikungwiro ya kulinga shiria solo katoma uko yakuna kwera yuma no yaka kulinga kuti na onsa wenyu kudizira kwei ali na onjo mukana wasa kutangira koyo mputa menso ukulombola mkao mputa menso kwa kapuputa na ase ku twami na mkwa kapuputa inga weju matuda kwanshi tosi nato wakashile langa na tuleji kuikala ajila ozo atuleze kupa watu ajila ne muntu uti na kushilora izu danzambo kuti bomba nindi nge mutu ali na ku talikisa lizu ya kalunga na ulifutuwa nini tinateka nindi sinateka kana iyo Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu twalenu masukuma tunga ejima aeseki
wejima aeseki